بار دیگر و باز هم از خواننده خنجر طلایی تبریز رحیم آقاسی. آقای رحیم آقاسی بفرمایید چه ترانه‌ای برای ما آوردید؟ والا یه آنچی دارم به نام لیلا لیلا. لیلا لیلا با صدای رحیم آقاسی تبریزی. ترانه لیلا لیلا با صدای رحیم آقاسی تبریزی. آقای آقاسی بفرمایید. اجازه بدین قبل از شروع برنامه هنرمندان معرفی کنم. آکاردیون آقای کریم مغفرت افتخارشون، دست باری کلا. سنتور کمال عبدالله افتخارشون، ماشاءالله. بلند این چی نشد تشویق. تمپون نمیدونم ضرب آقای جلیل شهسواری. دار زنج همه میشناسن، خیلی آدم با معرفته. اسد نوروزی خوانندم که معلومه، رحیم آقاسی تبریزی. برو بزن لیلی. دسته شد. برو بابا. Barikalla. Dünyadan olsa sen yarımsan Leyla, İki gözlerin sen şiirinsan Leyla. Dünyadan olsa sen yarımsan Leyla, İki gözlerin sen şiirinsan Leyla. Kendine baba eyle aklın beymana, İnan ki sen benim ruhumdansan Leyla. Leyla, 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 Leyla. Onu mağfiret. Söygülüm güllerin giysin afiller Leyla, senin tek yar olan dünyanın iner Leyla. Söygülüm güllerin giysin afiller Leyla, senin tek yar olan dünyanın iner Leyla. Kendine kafa eyle aklı beymana, İnan ki sen benim ruhumdanımsan Leyla. İnan ki sen benim ruhumdanımsan Leyla. Leyla, 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 Leyla. Dünyadan olsa sen yarımsan Leyla, İki gözlerim sen şiirinsanımsan Leyla. Dünyadan olsa sen yarımsan Leyla, İki gözlerim sen şiirinsanımsan Leyla. Kendine baba eyle aklı beymana, İnan ki sen benim ruhumdanımsan Leyla. Leyla, 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 Leyla.